all the time. God is good and all the time. Even in these circumstances, God is always good. First and foremost, nataka nitoe pole zangu kwa familia, kwa mama, kwa ndugu za Nicole, familia, Mheshimiwa Ungubo, who is actually the area MC and the neighbor, just to kina Nicole. Nataka na jamii, nataka kwamba niwape pole sana. Kwanza nataka niseme mambo matatu. Nicole ni msichana mdogo amelala. Nimeelezea katika matanga ambayo tulikuwa nao jana hapo juu. Father alikuwa anahubiri, anasema ukiwa mtoto mdogo, kama mtoto amekufa mdogo, wazazi wanalia. Si angekuwa mkubwa, angekuwa hata mkubwa, aende shule amalize. Mtoto akienda shule akimaliza, akufe, watu wanalia, hata wazazi wanasema afadhali angekuwa amepata kazi ndiye akufe, hata anunulie wazazi kitu kidogo, wafanye nini? Wakule, kwa sababu wamefundisha yeye kutoka chini mpaka kule juu. Na mzazi akifa wakati huo, watu wanalia, si wangeacha hata mtoto angekula cha mtoto ambaye amewamfundisha. Wakiwa amekufa akiwa mzee mwongna kabisa, wanalia kwamba tulikuwa tunakuja kukuona mama, umefanya nini? Hawa ni watoto wake na hawa ni watu wakubwa. Kwa hivyo kifo imekuwa ni kitendawili, na kwa sababu ni kitendawili, Mungu pekee yake ndiye anakijua. Kwa sababu kutoka shamba la Eden tulipoharibu, ama wazazi wetu walipoharibu, tulilaaniwa kwamba kifo lazima mtafanya nini? Mtakufa. Lakini baadaye Biblia imetupea matumaini wakati Yesu Kristo alikuja akafa akaenda mbinguni, kwamba kuna kuamka tena Yesu atakaporudi. Kwa hivyo mama, pole. Wazazi wako walilala, mtoto wako amelala, pole. Nataka nipeane jamii ya Ajiri Center. Ajiri Center ambayo inaongozwa na Ismail Nyakoni. Poleni sana walimu wote na wanafunzi wote. Kesho najua kuna matanga, na kesho niko na matanga karibu 3 ambazo nitakimbia. Moja iko hapa Polytechnic ya mwalimu hapo, na niko na watu wengine 2 nitaenda. Kama nitapata nafasi nitasapita, lakini nimeamua kwamba kwa sababu tulikuwa kwa hii matanga ya hapa, lazima ningepita nikuje hapa. Bibi yangu alikuwa amekuja hapa, akaja akaona familia, wakakusanya kitu kidogo ambacho kimewawezesha kufika hivi. Vile vile hata chakula kidogo ambao ilikuwa inakuliwa hapa, bibi yangu na mheshimiwa kina Enyororo, Richmond, hiyo timu ilikuwa hapa. Kwa hivyo nataka niseme kwamba familia hii tuko pamoja na nyinyi kwa haya. Nataka niongee swala lingine muhimu, na mnikubalie. Mimi kama gavana wenu niko na kazi lazima nifanye, na nitaifanya kulingana na vile na ile nguvu mlinipea. Nataka niwashukuru kwa sababu mlinipigia kura. Achari kula mlinipigia ilikuwa ni nyingi sana. Hata nikianza kutafuta nani hakunipigia, huwezi jua, kwa sababu ile kura tulipata ilikuwa ni nyingi. Huwezi jua nani alipiga nani hakupiga, kwa sababu ilikuwa ni nyingi kila mahali. Haswa hawa watu wako karibu na town hapa, kwa sababu mlikuwa na hamu kubwa ya kazi. Leo nimepita tu hii barabara kutoka hapa mpaka hapa. Unajua mimi mheshimiwa sijaijua kwako. Unajua nimekuuliza hapa kwako hapa ni wapi?
Ameniambia kwamba kwake ni pale 100 meters ndio nimepita. Sikuwa najua. Nasema kwamba kitu ya kwanza nimeona hakuna barabara. Hapa hakuna barabara, ilikuwa imetengenezwa kitambo. Moja ndege. Ajari na ende boy go na ma watebiwa no ena maji takolitiki. Tayo. Kwa hivyo nimeamua. Mheshimiwa amesema hapa kazi ya MCA moja ni kukuja aongee na nyinyi, mpeane maoni, alete yale maoni yapitishwe katika bunge, na mimi niambiwa kwamba fanya kazi gavana. Kazi ya kutengeneza barabara, yule anakuja kuangalia kama imetengenezwa ni huyu MCA. Yeye ni kazi yake ni oversight. Anakuja angalia kama hiyo barabara imetengenezwa, kama imetengenezwa vizuri. Kama haijatengenezwa anasema gavana usilipe hii barabara kwa sababu haijatengenezwa vizuri. Hiyo ndio kazi ya MCA. Umesikia kumekuwa na fununu ngakitokoroka kegusi okumana abantu bako imurungani all over aba MCA oyo obuyanga is serving his what second term. He's serving his second term, and he knows very well ekero egase yokorekana bali abagiye egasi yabo ebalengerikanga nabo bakora egasi, yani tubaye etenda litanga ne baje baboli abananchi ngitokora ngepali etokorosi acharo si budget na ndiri ya etri na ndate ngange etenda mwe uno mheshimiwa yate egasi ya no oversight alete twenda ne etenda aligirerio se kasi yakore ekiera no mwanafunzi eskuru na isomi akoendekira asime asomiwe ngabono abandi batayite bagendekira asime aisomi airoseria matemu ai makeri nenyarekana igobono entebe mheshimiwa ino gaiga Ibrahim dituko ndire aba murabaje tuboyega karabaje boya ntu alenge n'abaheshimiwa babo alika team korunyari baliga balenge bone bagante imaroge bingo enda balenge bwe deputy bagocha tugokora bakogenda nyoro mheshimiwa okiamuka mako ngagana governor umheshimiwa obela attacked ngokuminga umheshimiwa nongoro limbali balenge bone tinaji kumuboli ngamde ngumuboli arali nga aba bono nkabutule simi ngwakira hospital ngamde umheshimiwa naro obela attacked kurunyari bali ka komboli oroli nkaenyora ngatinda aboli maraki nkamde ngatigamboli nkabutule simi kana abdura ngakira malaki ngambuli mheshimiwa ishemu wante bikena yutenga ishemu ya tali shemu omuntu obera attacked no mheshimiwa Ibrahim nko muboli bwoye naralia kawa ndebinga bwoye mbobaracho ngwakira hospital ngomdengo mheshimiwa Ibrahim obera attacked abaskali bagachoro within 10 minutes. Baadaye ngakira mheshimiwa Ibrahim tukakuwa na nere kira tuakora ngamdei pole ninche nkorole maambi yae nkaraba mheshimiwa mbaroro mayete assembly gali nimbwate bali chinkondi abakong baachire mpako Ibrahim babekire ebarasa nga omonto bangete Ibrahim aba attacked ngabana ngokuminga abandaba ngaki ngubunga Ibrahim bada Ibrahim na kirete kando na mangana ndons Ibrahim na bakirete andenga ni manyete kwa baime ya serikali na okoregas na gentu kike na serikali wale ngatiga ngaki tigabara akasiasa ibakole kao maana bokumanyekana tumanye ngaki bokoma acha riyo mheshimiwa Ibrahim andenga I suspect a group entangani
abaisimbale ga bawacha batumia wifi yani nimbegete wifi, it could be the people, lakini agandete uchunguzi ekoreki ekorekane nchigo tinana kunyo ibokali ogocha gocha nakina kana kana mboli ngabu na rali gangega acha rimbo na mo no enkuru ga geti mate university on the university mai ga gaige haralie ngumbwa Wana ndege demba tebe bantu baminto Nicole otoretramo na umwana onde naro osirete ngumbwa ya Ivy as twelling bantu baminto ntege temba sabe nkomekinde sure amache mno mheshimiwa ate abeke maana ngelinga ki ntu abori pipe mheshimiwa Zael akabori agatebunga chipipe naenda akaego lakini chipipe echo nchisana echinde no chiregaiga amachi gaiga bubaracho piamono mbatebe nachite nkanyora Kisi county ngima chibesa chigo sangiririwe mutinyo yomo chimiro ni sana emo isana emo ngachanga seli abantu bande kuru wasco abantu nga make sure body yabeire gasi togo kwana iga ebago sangere milioni 22 gakina ndi mwanje ngira ni mae emegeti ngotacha enyagita emege mbomwangere lidaligi ligia enyagita ali ya itoga iga eye mata na chitenka nyore mitinye tatu bago sangere milioni 47 mitinye tatu mnango kwana iga kurumicha ngatachemege iyo ne pipe eto sangere milioni 200 no maliga ya karororo bona yobna tu sranstege amna tu gonya ukwana aba mrabaru wanega igapar oko ngabna nsimbo koraki obatuma abantu bona iga keumbu bako sane singe njwa enkona na litoke lyagule nga nsimbo utuma amatoke mpaka yani umuntu mpaka barengere linga kinga kibagwata none kigali cyabo no mbaruana nyomba badenga nsimba ne rote mukane nurochi yani kirigent go sisimbe likalira isu gukwana lakini abandi bindamwa mtu abantu baminto ndaidemba denga ki inche tindi koira na maiga tinkoligere maiga lazima nkolera abantu banegas na mwangete chi wodi 45 chance n'abantu babo baracho umwanje Ibrahim na mai mwo wote ba akolegas na serikali and I'm happy that he has taken that route yendugia kabere yendugia daraja achire simye kirangu kwa nagaiga umuntu nari nakira mbuga ali tabugolira kini obugoire antenga na pigeti ekyana mtete ngenjo tiyo abana aba naburanyo bakale 70 something bali bakure abantu bakure gali more than 70 igonte do tenga ki abana ba should be the last aje none president ekirego chagocha the only thing inkobolinga ki no na baraya ba minto mokora bakuga bagocha no na matanga bakamasasi batawa sababu inkobolinga again take na bangocha gokora batokonye ba kelyogi ese president etokonye no ne pale kurubusongo gega mpaka sotiki ibere na totenga ki omuntu okolirega igekonega serikali ya Ruto ya tokolirege kone na batugutinna na barabo ka kino no project no yamo ekwerende cancer center ikwaga chuga aiga 80s ne project ya nsina umheshimiwa Uhuru Kenyatta umheshimiwa Ruto na achachiche atikonye launch kuru serikali ya Saudi Arabia na Abadea probably wikiga imeikam achiche toro sento launch lakini etogo saba
abantu abekero bagonya kuonjoka na bakuoga bakani batenga tia tokole gas na atachiremege na arosire milioni 200 na aletire basari bese chinchi ali ngoro chiparechi na ndo mheshimiwa ino nachibeka bi etobwate in two categories nerore a constituency mumonto yomo across na ande nchiro cha quotation na mubuli nga pale no nyebegete se budget on tebi na nyebegete igomne agukora nyweta baanze kuna chemete gosene ibeno chipale echo therefore and the contractor na the capacity you will finish cross chipale echo amache nkobuli ntu ayetu 250 million for extension nkomanyande ikemanyane ngeli amache ayachite mpaka musojo maji takole nika tayya lakini nenwe karona amacha gocha tuigwana nenwe asimo baba askali bane abantu bakane ebil na turanyari ku service tugole lyogo sibia machi estima yo waka machi manyanga macha wakugaiga kere wiki chi milioni 2 igo omutienyi milioni 8 ikomi matuka lero tindiko bachi besa lina achite bawo ndenga gavana gakitu akanire bill kera kurwe executive matuka ya koruchi besa chini Chris rero mbaravuka bakoraki bawakana machi ekiera maraika taiyo gocha achigo tokolere gasi rasma tutuka tobawo maraika tokolere gasi ngia igo ndaite ntebegoro ya ajiri gego somana Nicole ngosoma e program elia enarengerete kerna kite nkinda nyare gokora abana kibakorera form 4 bagotoke binyoroga iga abaisi no bapegeti so kirong kijete nsaiga ebina wako nyagutupara na abana abaiseke ngateba ngabana bakibakorere kirange iga gateba bakorere ndukieke bagende bakoreki basome abana mpaka babwate no bakogenda ali stadium manyange program yenanye na enje gakimunya be urite account yende yalinge koegwa na jitenga gamba no mungu anaito mukambo buyaiga akanyenga kurwekero twa nyanza ni ntu twapanga ne kenyingima ku manage ajiri center bono last week mbandenga nkonga bali chi computer ba secret account yemo na ndi chichigai abana bali mu akore form 4 abana bayiboli bayino abayiboli bayino abana abayiboli bayino abana ndaite ko batebe abayiboli bayino no wisibi mbali wisibi none chianga mbabwati kakikimwerwe chance na ga ajiri mbali waka na besa na yenda orontu akwana na baro before accident yegali ngo wabolinga abande gaiga you must be liars you have gone and lied to your parents na ngwaka na mule bagaseka igana bayiboli manga ki ajiri ngwaka na bali gotatige kerolio kabako boli gugendo kieke register chibaji yoka ingoni nyamwana ondega gosaba nkanga ngwakana tali gwakana ejine kirago ikira owakira masanga kamagu umakwera na gocha nkole ngotebaiga mheshimiwa Ibrahim nabo ligoro ye garbage garbage nga yarwete nyambera tukanyereta aralia it is ndada ngaki taka ni pesa I wish balimubwate ebigonde bike gaiga mwa nkomo cyane monyole obwoyo korugalia musumekere no ene skuma bosa lakini bono bantu omaito bochabolia omochando no lietu abwate nga ntu abwate etwarengeti ntubwate obolimo twareta twarusio
chi plastic or chichuba, chianga, chi diapers, chi sanitary pads, echichiro chiasambwa ebibinde twabitinde kanse byabo bwoyo. Nachieto ndi twengo igorose moisonde. Igasi yena nyete my deputy. Nero anste akalima chingoro obuchabo bo koraki bokubeko. Lakini mnango kuana bono iga obuchabo li bwabero bonge. Bono mpaka omuntu oyo achichaka rosige ndweko kwesi ni leta. Ego sambe bintu biri. Umuliro oli nale David nga oncho kekuru igoro oroswe stima na ndo samba. Yone bande tijibesa mbaye baroseli actually bamboli 1 million. Ndoro semba rosige ndo kelikere. Lakini Swede program mba nchirana ngo toligeri bale machine koru India oikomo tinyo gatatu obuchabo libogocha bwensi bwakoraki baba separated ne machine iwo mheshimiwa Ibrahim be assured nga bayo mutinyo gatatu nyasaye ka wanja nga machine elingo bekwera alia separate obwende kibogocha bo bali mubwate biticha bisini no atali biticha byo kana bali mutabwati naga gando china magena mange kubeka no ne chiguniga iga go plastic kwa beke sukuma liba okwenda kuguraralia echiro. You got that place we are turning it around eros chibesa. Coca-Cola igendo kena akibwatiri na aboli mpaka no ne president lakini ndadanga ki nimbwate chinguru nyasaye ka wanja nkoliginde investor torego sentuire gendo kelia abantu baitu bakore gas ekena ende bono egai gose mugo tara gochiona koira that could make our work more easy. Mata bande gya na murako inche muntu tayo nyakondika gutatika bana inchi boka bandike ekena rwete gaiga kwenda Nairobi ngorenga ya aras mumanya ngya abantu bakoletiki bamenyete nganza kon chinyeni eskuma tingma osebande mbali gana kenyeri eskuma Nairobi nga kenye eskuma. Yeah, I want to talk to you Ekera. You mentioned something and I'm going to pick your issue. Call the phone friend we are no mona nga ayo mu issue ras mo manye nga ki ko nte koleki nga kin abantu bande bamenyete Nairobi nko genda njoma yatake birengera bya afadhali ni mumenyete town ga ntuma yatese tungo jirisa bu motontu ngo jirisa bu ime ekano hekto ngoje town to koko katwajira ralia kisi town to arole chigaji ogoraki inoma ndo no ga chigal no chire ga ngo ika Nairobi njenenge Nairobi ni igoro ane chicho chibwenda ko ba chiriyo flash ngo ika nkonyo aliruta no empara te kolitiki tiyo chicho chioka ali chicho amache water table ire igoro ekere mbramne yatu kangana makonda marabwa ichire mpaka isiko nkaoni chinyeni ndara ende college ngakore myakene nkaira naende koni chinyeni kera tunabwate muntu okoraki ongo nkonya nyore gas muntu igenti gas entangani nkolete no bo kansela akabero bo jumbe agatatu bono obo governor akanani no murante ebi anda minto ndete mbatebi kindemete ese chinga kichiro chinda obis nintake gukora ogwanja kwa nyasaye na ino ndete mbasabe mutusabirani kitugo sabirani family ya Nicole yorali rochire a family at Gere. We pray for them. Young man 19th na kibiti ko igora. And I want to take this opportunity ntewenga I'll pay for your school fees. Sasa I'll pay for your school fees osome bono oje ukonya mamu mino na bana yonde. And you be a good boy, you go there. If you misbehave, I will withdraw my sponsorship.
but if you behave, I'll pay for you. Na ani nyasa miaka irenga moko ngobo kabana miaka ikiarango kurore ntoje tuguri no ene birakte byo plant operation utagete tabalo sento koli koro igo ekina kituranyare gukora asa abantu batari kwinyara na bali bonse muri gaiga as long as yamas na ende to oigubuya ekero omuntu gitagenderete goka suburengo enkoro yao na eni nyasana bawo kuigurira igo munganchire ntigire gagu mbatakire pole mbatakire nyasaye abe nainwe na boigo ntebe nga kitogendrete ko kolera mwens mwenyole familia sa masabo toibona ine ebona tate ntigire gagu kina chirega turakora kamuchango gake tutigire family kera abageni ngocha bali mwego mo oli ote abageni ngocha bali banyole bagocha banyona na amache muwanje boyo ebona abantu bali mwacha mwenziga babo